none wowe ukane kubera urugingo none natangura kungure nabe gitanga amaze mu imyaka 3 kuva chika mwuru mwereke papa rabe ko ndiko ndabesha none wana kubeshe yo warusumira nacho mwereke papa byose ndabikemura mwereke papa mugabo tubanze tura ariko tenu visoni kukwereka ikijinisi nurucamariki papa nubona twebe muri 2020 25 papa tubatse iri kufuri narishitse muri mukazana niba ushaka kubaka amahoro kurakyo hano uba sumira umugore reka kuri igufuri ripego papa igufuri naryo nkurako jewe umuhungu wanje naramukwereye kandi intwano zikwiye ndagusaba mukureke igufuri kuri iyo pantaro wambaye igihe mwaza muhira kunywa papa na mama bavuze ngo iyo ninka tubahaye sinka mahembe jewe sinemera kuguma mbaye kubuti uru rugufuri ndarugumana nimba nicyo kibazo mweya mahera agenda kuri oya wa muhungu wenyumvirire bamukwe aha ni mu kiganiro hagati umenyesha makuru nguriya ariko aragukamera urashobora gushikiriza nk'ikijambo ku barundi bose ego pastor Chiza yesa kimwe cyane Wabaye muchumira mu mabanda ego uti Unataka kugaruka mu mabanda ego kabisa turabahuriye This is expensive life. This is expensive life. Ubuzima buzimbye imakamba. Ando maisha ambayo wanaishi naona utakashota bishaka. After show. Unakiona hichi kitu mnakiona. Hichi ni cha bei hichi. Sio mkeo. cha bei sasa. Hiki nacho malove sio cha bei. Hichi hichi ni cha mzee hichi. Hichi ni cha mzee hichi. Unaiona igo. Hii namba kali. Uvuga nabi cyane kwirukana. Sasa abakunzi ba G5 Media mumeze neza twe turashima turi mpunda marembe neza aho turi mu buzima bwiza. Uryoshe. Ndio nakwambia pata umaarufu uishi vizuri. Na umaarufu kuupata sio kofio ni kutumika. Ina maana tumika bado anatuletea vitu. Ngoja kwanza nisogee huko. Vitu bado vipo. Jamani vitu bado vipo. Amechafua meza. Rawi ndio jendo za korongo ino kabisa. Unaona mgira umunyabujumbura. Ipane kare akakaborokura. Barasara abanyabujumbura kugira mgira umunyabujumbura yo kukarabisha kosha. Ya atatoka wapi? Ata akuterengwa cyamazi mukara. So ejo show yagenze neza cyane. Aturi kuri hotel ya Nina Hotel. Ninde? Oh yes. Hotel. Salama. Heshima. Nisogezeka kamikro kunania simu. Aya kuri mikro telefone. Fatisha kuri mikro telefone yes. Ni wapi? Bamukwe aha ni mu kiganiro hagati umenyesha makuru nguriya ariko aragukamera urashobora gushikiriza nk'ikijambo ku barundi bose. Umunota umwe cyane akibazo cyo byiza sawa nta kibazo reka twirinde uyo munota umwe
Sawa. Kabisa. Yes guys. Yes guys. Murabona icyo nkundira ruguru ni iki? Turi muri Ninira hotel inshasha nziza yahe Makamba mu Mabanda neza bana neza yuko ari mu diaspora ahagaze neza yiyemera apana utoto apana gusafira no guha agaciro abakinyi abandi bagwiza tunga muriye muko agriba muze muradizo soko mwabantu bino nivyo bintu aba artiste bacu bakeneye bagwiza tunga reka tumwakire ku phone ya tumumvirize uyimamukwe kamushimira Ndio mamukwe tuli live kuri ni TV yapi Oji G5 muri ko murarya ni mwamana karibu uvuga nini ngo twari kubera unyasana ko turiko turajya tukongera tukanywa ndabukiriza umukameramana kuni wubawe amahoro y'Imana bane nawe umeze neza ego Pastor Chiza Yesu ashimwe cyane. Wowe batuhaye ubucumira mu Mabanda. Ego. Ntibyumvikana. Uti? Ona cyasigaye ndenga. Witapura kugaruka mu Mabanda Ego kabisa. Turabakuriye. Waramutse neza ariko mabuja. Barayitukoza umuti abasore ngaba tuko turafungura tongera tunanywa ariko rero icyo bigufuri bata mu Mabanda rero nguyu wigufuri nayikureko rero urufunguzo ndarugendana ariko se urukobwa mwiza ariko icyo gufuri nakwambika ibara Jiwasi iyo birazarabutinya kwere gufuri n'urufunguzo tuzoza turagendana ewe sa icyo gufuri nakwambika ibara ni Samia ngwegera akakunyambika nzoza ndagufura utwe yabaye agomba zo kuhariki voilà agumya nyima noca ngenda kuwundi nta bindi byo agumya nyima hata bikwera nyene gusana itonda nari gucanja kuwundi nkisabira kompopo hano oya nopfemeje wangu namwese twabemeze mu bikorwa byane ego kabisa bashi mu byukuri mapokezi tunashukuru kwanza mapokezi turashimye cyane mushimwe ngene batwakiriye kwe ibyo bizingiki byawe numva wamukazana we ibyo bizingiki niko numva mukazana data kukoreka ndakubwitse ukuri jewe nukuri kw'Imana ico kijingisi ndakiryamana nkacirwa n'ubu usanga ucyambaye nani ndugumba yumva ndakurahiye nani ndugumba yumva oya uri tugikwembe ndabe ni mama uri tugikwembe ndabe no wewe nizobu ama ngoje ndabe ndabe ico kijingisi none ukagira banzanye ndagusabye kugira ngo urugo rumere neza bavuga ngo ibiki yo wanjanye wewe wumvise ibiki bavuga ngo ibuye nimba ari ibuye riserutse n'igiti so aho rero ndumva urugo rugiye kuraba ego kwe urabe papa magomoje kuva muri janvier février mars none wowe ukane kubera urugingo none natangura kungure nabe gitanga amaze mu imyaka 3 kuva nshika mwuru mwereke papa rabe ko ndiko ndabesha none wana kubesheye uwa uzumira naco mwereke papa byose ndabikemura mwereke papa mugabo tubanze turara ariko je numvise ni kukwereka ikijinisi nurucamaribiki basi reka ndakwereka gusa jewe n'urufunguzo ndarugendana nigupfure mu buzima bwawe areke gufura ewe mwana wanje waragowe areke gufura none tetsi narinzi yuko hari abagore bameze uko papa nubona twebe muri 2025 papa tubatse iri kufuri narishitse muri
mukazana niba ushaka kubaka amahoro kurakyo hano uba sumira umugore reka kuri igufuri nipeko papa igufuri naryo nkura ko jewe umuhungu wanje naramukwereye kandi intwaro zikwiye ndagusaba mkureke igufuri kuri iyo pantaro wambaye igihe mwaza muhira kunywa papa na mama bavuze ngo iyo ninka tubahaye sinka amahembe jewe sinemera kuguma mbayeho ubuzima uru rugufuri ndarugumana nimba ari cyo kibazo mwe amahera agenda kuri oya wa muhungu wenyumviriza umugore yoja muri sentare burya yogutsinda afite igufuri none yogutsinda nyene none wamuzanye kugira ngo ntake uyu ngaya ngaje mukuri kwimana kuva muri janvier février mars nemeye utanga amahera imbere ya papa wawe kugira ngo tuve mu maso yiwe mukaza bandushorera kubwira ibi bihumbi 10 none uranga bigura none wumvise n'igitego afisa amanyama nka nyina wiwe biraboneka nuhore niruka nuhore unataka kuwa kata nusaka kuwa papa je nataka melala sio ndiko ndakubaza japo ndiso papa nunga anataka kuwa anataka kuwa mama wanje itu atakaza nuhore tamu hana mtani watu ataka uyu n'umugore cyanyunyisha amakuba cyangwa uyu mugore n'umunyisha amakuba yewe rero ngenda kukurira ndi kudeza konyo papa ndaheje ila nakubaza mukabare kukiboko zingari ku munsi cyangwa umariye bingari ku munsi enda kwitaranga nakutinye namutereye namubika subira uvuze uragiki uragera umugore nawe ariko aranga uragiki uragera none ngoro umwana wawe una munsi uyana kwega kumbera umugore ugende mu isoko umugore ibitenge inyuma y'ibyo umugore ni nkoko urumva nawe nkoko ko watimati wumvi nanga kubana nk'ubu yoro nk'umugurira arago mukabane wobaba wobabara nyishura wobaba yoro nk'umugurira arago wobaba umuntu wafise nomana na kabiri utamutse sawa yoro nk'umuntu amugurira igitenge akazira ngo katiza hariya woneze uri papa cyane cyane kunamvuge ndakuvugire mu manyanga yego ni mama ndakuvugire mu manyanga tewe genda wo bakorogo kwawe papa penga iyo gufuri yayikuyeko nsigiri yo gufuri mukazana nsigiri yo yego isige nuzigiri gufuri nuzigiri gufuri ndakakwenda kuba ariko reka ndakubwiza ukuri uyu munsi turi ku munsi mukuru w'abakenye nguyu uraba kagatenge kuva ryari ndiko ndamwinginga namba cyafumagurira agatenge nje mu bandi yarangahiye ambwira ko zorinda mpfa iki gitenge mpaka ndagifundika amafundo nanjye uru rugufuri ndarutaha nawe ariko rakamarago yego ivyo byinya byawe kubera ko bitarabongo jahongo yaburi mapengu ntane nyamubushikura papa jewe aguruka mumvire mu rugo nakubwira aguruka mumvire none ayikurire nga arayikurira muhira imugenda papa navenga igufuri yayiguha bantu mutane mwisoko mukazanyumviriza dana ndamugururiye reka namubwire basi sheri Mike Tumburangano babarira kubona nakwambika Mike Tomate Mike Tumburangano Mike Sosisi Mike Pepe Mike Bachuzo Pepe Mon amour Pepe cyane Pepe mugende mubimarire muhira mugende mubimarire mugende ni mama ntazasubire kuza kubeshera uramukuriye Tumburangano Sheri Motema
namusezera icyara kagihara none muhungu wanjye uragiye ukaje rutanzi icyo nagushaka ko cyahetse Ayakubwira kuri beko. kome mike tukurangara uzona gusubiramo nabonye mukemuke n'umutanzi byaye n'igihugu muhagarare abaneze bari kurabene ibyo b'impanuro amashuri yakomere hano amashyi menshi cyane ya gute ya